Kublai perlok. Ngi priang sobha biang ipi hakane ka pule kubor ngap sipang. Kimat bakongsan kiba menta kasngi na umau por. Da ka Readington Award kan mau buram ya kalingkhu sngiyap unong seng ya umau por. Kulmar kajing yejit MP Raja Sabha. Hapen sange kajing penbena haki Arjela. Tingsain ka St. Paul HSS haka SSLC. Pau ka Don Bosco College Tura haka HSSLC. Kualong sistar kasamla bapa second position haka exam HSSLC. Pak tokit ulat ya ki district council lada pak ya ki account sa UCEG. Dawa bay luksan ka KSU ya i hybrid iba penhun. Nang songsit kamilim constituency ra UMLA barim ban aireng biang hau arhajar arpulai. Khot application ka sarkar ya ki samla ban yakhun UPSC. Dangap ka jing tokit halor ka jing penyap ukpa ya ki khun. Balai bangami ban yakhun ya ka election na juwai constituency. Dr. H.H. Moerman. Kindiat ki khubor nang ne. Daka Readington Award kan mau buram ya kalingkhu sngiyap unong seng ya umapor. Ka office mapor menta kasngi kalarakhe kan mau buram ya kalingkhu dap snem basis nem kajing khlatno unong seng ulet ba Readington H Marwen. Hakane kajing rakhe la samru ya ka khusnam Readington Award ka baningkong sya uba Devin Karsentiu unong dekot khubor bala prapu arsnem karta bat ubalong ru unong dekot khubor bala slembha hakajela. Ka khusnam bakentup ya kapisa ka momento bat ka jain dia. Ya kane kajing rakhe la penyong hamau yong rem hayeng jong iba Readington hakabala ya don lang ru kinong mi khmat na ka Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA kinong dekot khubor kinong terima por bat Highland Post kinong hikai ka Maribon Marwen Memorial School rengkat ki bahiyeng hasem. Ya kajing yelang la penya ida uba DL Siang Syai editor mau por bat layo jeng keren na uba RM Sabong Presiden ke MEPA ba P Soklet join editor mau por ki balapen ken mau ya kajing tre barat ba jong iba Readington ha kajing sakri ya ki pajba lingba ka kam pathai khubor bat kumju ru kajing sakri lingba ki bai pat ki kam ki bai la tre haswa jong kane kaladon kajing lejbu sentiu ha ka jakatep ka badon ha ulum jing tep ka balang presbyterian mauyong rem ha ka por janmit pat ka balang presbyterian mauyong rem kalapen long ya kajing seng ken mau buram ya iba Marwen ibalong irang ba balang jong ka balang hadu ka por ba ila khlat. Sa kani ka khubor. Kwa long sister kasamla bapa second position haka exam HSSLC. Kasamla bahun lang muri kabalapa sa ka second position jong ka result Higher Secondary School Living Certificate HSSLC balapan banada ka Meghalaya Board of School Education Embos haka sngit hodeng kalapan paw ya kajing ang nuot banlong reuniam. Kasamla bahun lang kapapuli ha Auxilium Higher Secondary School Shillong kabasa haka sinong materating Shillong kalapan paw ya kajing sungo kumen hadu kata halor kani kajing yok haik ya usok kajing job. Ngadap da kajing sungu ya ublay namar hakapor bangadu jeng kermen day mau uba ay jeng kermen yanga bangan omken randin wat labun kijing along kasamla bahun lang. Kaperthai kan saong bakitu ki bapas haka kerdan top 10 kin sakwa banlong doktor banlong engineer Henry yanga simet ngam sngut tenat ya kita Henry yanga mentanang ni ngandang yai biteng ya kijing pulin namar bangakwa banlong sister bat kata kadai kajing sang jonga bat kadai ru kajing khot jong ublay kalaong. Ublay utrai hakirukom bamla ban muddur bat ngamla ban sngutu kalaong bat benrap. Henry yanga ngakwa palat banlong sister. Katahi kadai karai bat katahi kadai kajing trang jonga. Ka School Auxilium Higher Secondary School kadai kabalapen yai daki sister jong kajing ya selok FMA kabalang Katolik. Habakeli kalaong ladang athaj ban krekot ngide ban kelai ya karukom khnang bangindup sngutunat ban krek ya kakot. Ladang ithaj ban puli ya kawai ka subjek ngide ban puli bujeli da kawai pat ka subjek. Bat ngidai ban thau buj hi dala dia kumno ban krekot namar ba lada syukre ya kakot kan penbetai yangi. Kasamla bahun lang kalaya thu naduk bakadang red kadai ka khana school ka baju pas bahasa khmat hakijing puli. Bat ha ka examine SSLC kalapoi ha ka top 20. Namar ba ngasa ha konven ki sister hangni ki juyai ong bapila abai. Ki kemi ki pa jonga hi kidai ki baju ai mensim yang barabor kalaong. Dawa bai luksan ka KSU ya i hybrid iba penhun. Ka KSU Southwest Khasi Hills District hapok kajing elam presiden usamla forward man nong rem menta kasngi kalalej ban a ya kador khas sya uba preston tunsong usembut menteri rang ba kajela badai pe ya katanat boarding bandawa ba katanat kadai ban siu bailut sya i hybrid iba penhun yaw pnyau ibadang lais nem karta khun jong ikong kat bina yaw pnyau bat uba sinsyar langs imli na kasinong ma kophet Southwest Khasi Hills District. Ilahap banduk no ya baro arteli kiti na kada kajing sabat boarding hasinong jong i hamau kophet bat idang don hapedeng kajing sak sumar hanigrims. Kani kajing ja kalaja namar kajing le sting bat kajing bamdon jingkit kli jong kibor badai pej ha kaba wat lau transformer udon hajan jong ka school hendrei omsyam laker setia banyada yakinu kinu kajing ja basngusi bat bante lakam yaki khulung khna
bayok kilet yelek kai syakajaka ba udon kena usamla forward man nongrem. Habakaren syakilat patai kubur usamla forward man nongrem ulayathu baka KSU kadawa na umentri badai pej akatanat boarding bakadai bansiu bat penbiang ya kabai sumar bat kiwei ki jenglot kibayadai bat kajing pak sumar ya ini ihebrit naduk kabasdang bat haduk ba indami na kajaka sumar. Kaseng kadawa badai ban penbiang ya kabai bam hasilinter kajing im lifetime compensation jong ini ihebrit namar kani kajing duk no jong i ya baro arteli kikti kalapen kelalong anna ya i kani kalabu jing ya i bat pen jenjaru ya i ha kalawai kabansawan jong i. Kaseng kadawa bana kani katanat kadai banle ai mardor halor kani kabenta bat lada kibor badai pej kim patiau na kaliang jongka kalaberngam bansim da kiwei pat kilenti ban pintikna ba ini ihebrit nyo ela kahok. Syuk usamla forward man ulaong bakaseng kadawaru na usembut menteri rang ba katanat kabadai ban pak jurip ya baro ki transformer kinar penpar boarding elektrik badia kiwei ki benta bayadai bat ka boarding hapot Southwest Khasi Hills District bat Mausun Ramblok bat bakatanat kadai ban mang pisa ban maramot ya ki benta badai ban maramot bat ban pintikna ba baro ki transformer ladai ban pak ker no mardor khnang ba ki bakum kini ki AKA kan omjashu nang ne syakmat na kaliang usembut menteri rang ba ulakular ban pej jakane kamat wat la empat ai kinu ki jingkular yaitu usamla forward man. Habaju bapat la kisenjam ayu bakaseng kan le lada katanat kamle ai. Na kaliang usamla forward man ulaong bakaseng kalong kabakoloi wat ban lektit jingkhang syayeng bisyar ban penyo ya kahok jong ini ihebrit. Kumban syupun kan mau badai hak arfui terik ya yong arhajar arfuar hakaba ini ihebrit ila syabat boarding kabala penlong ru ba in min saujur hadu ba indu ai la ki dekhotmet ba kentup ya baro arteli kiti jong i. Sakane kawai pat ka khubor. Kem ki pulit kalaban PS ya uriu paj ba bakta kti ya upulit trafik. Uwei uriu paj ba ya ubalatip kerteng kum utip suk sabong basyong basa halum pering ula syak kem haki pulit jong kalaban police station hadien ba ula jorong kti ya uwei upulit trafik batip kerteng kum uji sang ma kat ba udang penia jaki kali hasurok red cross laban hakas ngitho ding. U additional superintendent of police traffic ka East Khasi Hills District uba Ian Oswer haka jing ya keren bat umau por ulayathu ba haka por kamba ar saupau baje no phai singi badang dai kapor high school bat khap nya bha uni uriu paj ba ubanya ya kakali ka badon ya number ML not san WR nyo ubawan na kathain laban ula penyang klem akor ya kakali hapdeng surok red cross laban ban kiu sya civil hospital Shillong kat hadu ba kalawan ra ya kajing dheng kali bat kajing khap nya ka ba penwit ya kiwei pat kinong nya kali sausyaka bat arsyaka ulayathu baya uni uriu paj ba lakem hadien ba uji sang ma ula mudui da ka hajar halaban police station bat ki pulit ru kila register kes persya ya uba tipsuk sabong. Haba upulit trafik ula pak kan ria ya kakali hendrei uni ubri ula konroi ula ken hit bat ula persyang banjorong keti ya upulit ubadang dan hakam ram ong uba swer. Katkum ka video belayo lasaki ya ka jinglet don bor jong uba tipsuk sabong bat layo iru ya kinong nya kali kibalayarap ya upulit trafik bat kibala penrem jor ya ka jinglet bakla ka jong u. Menta na unong sanyima. Syatu tingkah khat khandai lak na ka kudam bukian. Kipulit kilayo ya ka jing ujor na uwei ubriu belatip kerteng kum u raksil ke marak hakaba ulatip ba haka khandai trik jeliu arhajar fuar hakapor kembalai beje mestep kirunar kilalait ban prong ya ka kudam bukiat ka jong u ya ka balatip kerteng kum ka Miss Jasubi Bonded Warehouse kabadon ha ampati West Garo Hills bat kilayo bantu hadu khat khandai lak prapusan hajar lai spa lai pufra tengka hakawai pat ka jingja ubal dep sing ula ujor syakipulit bahaka pratrik jeliu kirunar kelalik tu na kibabun teli kidukan kibadon haka slem jong ka State Cement Limited halum snong East Jaintia Hills. Syuk kipulit kila pentip ba ujinon CH marak ula ujor bahaka nyutrik jeliu haka por kembalai beje nak pai sengi kirunar kila leit rung haka yeng sa jong u hakusim kolgere William Nagar bat kila yo bantu ya kapisa kabadon tingka silak. Mentapat sana kenjat syai. Ra buram usamla ya Not Liberty School Juai. Usamla wai bahanong tudu lakiang na ka school Not Liberty Higher Secondary Juai ulayo banra nam ya ka school jong u haka resort SSLC ubalapoy haka kerdan ka basaw jong ka top 20 kabalapan banamen nim step. Usamla wai baha ulayo ya ki distinction haka English, Maths, Science, Social Science, Health bat khasi. Bat baro ki marks jong u kalong sanspa andrepinyo. Uwai bahanong tudu lakiang udai ukhun jong kamaria di lakiang bat umedi tres nong tudu ki basyong basa hami min tudu. Kublai sibun.